onda svaka kuna u Porto Novi vrijedi više. Sezona popusta je službeno započela i sada je idealno vrijeme da posjetite omiljenu shopping destinaciju i obnovite svoju garderobu. Savršeni zimski kaput, čizme, haljine, hlače, džemperi, torbe i drugi modni dodaci po pristupačnim cijenama čekaju vas u brojnim trgovinama u Porto Novi. Tu su i odlične ideje za maštovite poklone za sve prigode, od rođendana, vjenčanja, zaruka, useljenja, novogodišnjih poklona, krstitki i sličnoga. Jeste zadovoljni sa sniženjima, samo mi recite? Pa jesmo. Jeste došli baš zbog sniženja u kupovinu ili? Da, mlada dama je htjela shopping i mama morala ispuniti. Što očekujete? Do koliko bi trebala ići u stvari ta sniženja? 70% bi trebalo biti. Da. A svejedno ste nešto kupili? Jesam, za malog, za muža, ja ću valjda doći na red. Okej, šta ja znam, ne znam. Dobro je. Jel vani ima većih sniženja ili? Pa, tu je valjda negdje. Gledala sam što mi treba, nisam uopće išla u kupovinu za sniženja. Znači došli ste po nešto određeno? Određeno, pa da. Hvala vam lijepo. Ali sniženje će u svakom slučaju dobro doći. Kako da ne, ako nešto nađem što mi bude po volji, jel tako, i što mi bude trebalo. Pa očekujemo lijepe popuste. Tražite nešto određeno možda? Ništa određeno. Malo smo došli vidjeti i nadamo se da ćemo nešto i naći. Cijene su dosta velike, da. Ali mi očekujemo da će biti više u idućem razdoblju. Malo smo pogledali, ali ima 40-50%. Nismo očekivali takvu gužvu na parkiralištu, da, ali vidim da će biti još sniženja. Podsjećamo vas da su sezonska sniženja tek počela i da će do kraja veljače biti sve veća i veća. Znamo da ne moramo podsjećati, ali još samo nekoliko dana preostalo je do najluđe noći u godini. Možda ste već isplanirali gdje ćete dočekati 2019. ali znate li što ćete obući? Iskoristite početak sezonskih sniženja i kupite si baš ono što ste si dugo željeli, ali sada po povoljnijoj cijeni. S obzirom da je pred nama još jedna runda blagdana i neradnih dana, svoj shopping u Porto Novi na Silvestrovo moći ćete obaviti do 17 sati. 1. siječnja kao i 6. na blagdan Sveta Tri kralja trgovine ne rade, a drugi kat Porto Nove radi po prilagođenom radnom vremenu koje detaljnije možete proučiti na web stranici portonova.hr. I na kraju ovih vijesti naravno ostaje nam još samo poželjeti vam sretnu novu 2020. godinu, punu zdravlja i veselih trenutaka s vama dragim osobama, za koje se nadamo da ćete ih dijelom provesti i u vašoj Porto Novi.